ꯑꯩꯈꯣꯏ 2016ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯖꯦꯠ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ 2016ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 9ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 8 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 9 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 8 ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 13 ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯀꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯡꯅ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ खाइदोप मतमदुदा मणिपुरगी मियामना तोंगान तोंगानबा कांग्रेसनि तोंगान तोंगानबा जातिसिंगना हराउनगिरबने से फॉर एग्जांपल जिरीबाम से सब डिवीजन ओइने लेरमबने इम्फाल ईस्टकी मखादा जिरीबाम से मपुंग बाबा डिस्ट्रिक्ट अमु ओइरबा कांदा डिस्ट्रिक्ट अमगी तवम तबो इंफ्रास्ट्रक्चर मयाम अमा अखोई ngasi सेंगतना ngasi सागलिबा डिस्ट्रिक्ट अमु ओइबगी खुदोंचाबा मयाम अमा अखोई सब डिवीजन अदुगी मनुंगदे लेरंबा प्रजा सिंगदा मदुगी खुदोंग चाबसिंग अदो पीननबनेबा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंग से प्रजा सिंग हाक्थेंगना यौनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यौनबनेबा मदुआइदा अखोइगी डिस्ट्रिक्ट सिंग सी अखोइ करी हाइनी पॉलिटिकली गेन राजनीति की ओइबा खुदोंग चाबा खरा फंगनबा खाइदोखिबगी मोंग मानबदा ngangai besing ado madu aikoi madu kumba wafam sing adu madu arandani matamadu da congress na district khaido khibesing ase aikoi development da yumham moraga district tu da leriba hana lejeram ngaktane sub division sing ado adugi manungda madugi district boundary kamai khaido kadege district boundary ki commission semdana madugi kana na member oigedege haibena sing yam detail loina फजना तौरकांदा मपुंग ओइना अखोई डेवलपमेंट द युमफम ओइबने मपुंग ओइना डेवलपमेंट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यौननब ngasi कांग्रेस पार्टी न कन्ना होददना मणिपुर की काचिन कोयादा मणिपुर की लैंग एंड द ब्रेथ सिदैसा मानब डेवलपमेंट अमा चाखुप मणिपुर अमा खुदिंगमक्ता एजुकेशन द ओइबे याय हेल्थ सेक्टर द ओइबे याय खुदिंगमक्ता प्रजा सिंग असिदा मानबा मदुगी खुदोंग चाबा मयाम सिंग अमा अखोइ फंगनबा होनरंबा अदुगा कांग्रेस की मतुंगदा लाइबा सरकार सिंग बीजेपी अमसुंग मसिगा चमिनरिबा पार्टी सिंग की सरकार लाबा कांदा कांग भोंग जारा कांदा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन सिंग फजना डिस्ट्रिक्ट सिंग अदुदा मपुंग फाना एडमिनिस्ट्रेशन यौहनबा ngamdra कांदा कांग्रेस पार्टी ना डिस्ट्रिक्ट खाइदोंबदगी ngasi ki phibam maji oiribani haibase akhoi angakpa phawe ngasi achau district singda infrastructure semgalami besing ase masi aina mohana media ki khuthang da haidraga su miyam ne na khangabane civil secretary sing district khudingmakta ana layangi hospital sing district khudingmakta अखोई तोंगान तोंगानबा अखोई स्पोर्ट्स की ओइबे खुदिंगमक्ता अखोई प्रजा सिंग सिगी होरैबा नहारोल सिंग सिगी तुंगी मिरोलगी दमते येंगगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट तोरमा मयाम दो ngasi बाबा बीजेपी अमसुंग मसिगा चमिनरिबा आइगी मरु अवांगबाबु की पार्टी सु बीजेपी सरकार असिदा यावदना मखोइगी एमएलए दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइरिबनिने मखोई संगाब लोइब नाय संगाबदा हुजिक फावो लोइब ngamdribane ba sahi मखोइना 2017 दगी ना
ngasi 2026 sahi tara mapung pharakadorba sahi mapal helaba BJP masung masi ka sabi ne sarkar asina Congress party na tongan ba makal ki district singa pakhalami ba infrastructure singa do madu sanga ba ba loiba ngamdri adu ngasi di Manipur da sahi hena Manipur ki miyam singa sina waraba kudong diba miyam singa sila akanda district administration ningdini honba ngamdraba district singda sason ningdina tawba ba ngamaktra kanda ngasi di Congress party na district mayam sing asi khaido ombadagi ngasi gi phibum masi oirei bani haiba dugumba wafam sing aranba prasar kaya miyam da lan party jibu unna ba honna ba sing do Congress party na yamna ningba kaini ngai ni Congress party na noningba phawe madugumba wakhalon sing do madu aranba amasung Congress party gi tasena party na tawgiba mayam sing dudi aina hangatchagre maram maduna dugumba aranba admasung Congress party bu lan uba yaba mawong da haibedo madu akoi Congress party ki magi degi sengdok pham thoi loina na ngasi su ai hangingeba Naga People's Front se sarkar se yauri bani deputy chief minister oi bani ne kari gi damakta sarkar asina tobom thokpa Singdo be tamdo be any state asiki jaga amata jaga sing asiki life and property ngak pangamdra kanda Congress party da taine ba yabrane Congress party da makoina Congress party na district khaido mani haidna taine da sum legi gadra ba ngasi sing amasung tamda leiriba Manipur ki praja miyam sing asiki life amasung property ngak pangamdra ba khunnamaga phawna ba ngamdra ba National Highway sing chaning ma matam da satpa yadraba matang kaya yamna khoi blockade tawduna laiba mayam sing asibu Congress party na district khaido madagi oigibra hariba mayam sing ase mase aina appeal tawningi madudi Congress party na matam panamaki oina akoi thong launga akoi political Congress party di ngasi su political movement namaga loina Manipur shanti hanjalaknaba Manipur da tangdu leita ba ma porok na ba Manipur da ngasi shokriba aikoi kai riba miyam sing ase atuba matamda aikoi mase normancy langna na ba Congress party na di akoi ki political will lamaga loina na political movement na mo ina sangem jari bane ba maramaduna aikoi Congress party na tarana oi madudi any Manipur da leiba national party wagera regional party wagera Manipur ki interest ki damakta Karigumba thabak khara tawba matamda aikoi Congress party na matam pumbagi oina aikoi support tawjagani loina na Congress party na tarokpa thabak khudimakta su aikoi madu sahajok tawbibam thoi mase political movement nama oina aikoi sangjan jari bane Congress party na di ngasi boba aikoi adugi adagi natana aikoi rajniti ki khudong jaba nataga rajniti ki akoi hunaba nati akoi na haijiri asing ba dune ba akoi ngasi jo hairi akoi na hairi ngasi ke sarkar se lit tawbiyo political delegation nama Delhi de chache all party ki political delegation nama Delhi de chache federal party na haiba ngamdaba BJP na haiba ngamdaba do political party mayam sing si mihut oiba Congress party ki mihut sing akoi prime minister da home minister da bharot ke adugumba leader sing aduda aikoi Manipur ki oiriba phibam sing ase ningti jana aikoi haidana tawje haibase aikoi matam sang dagi hang aikoi haira abane Congress party na prime minister na ba kyare aikoi appointment sik tawi pirakhi de home minister unna ba pirakhi de loina na government asida su na khoina sarkar ase pari bani sarkar asigi na khoina nakoi Delhi da su nakoi ki sarkar lai bani nakoi na lit tawakanda ngasi ki sarkar asgi ngasi ki lusing basing asina lit tawakanda political delegation ma chatana aikoi Delhi gi atu ma lusing basing prime minister tasin nadriba khangjen nadriba prime minister usen nadriba tawsen nadriba sin ga khut ka manada badawna aikoi da phawriba mayam sing ase masi ningthi jana haira kana Manipur da tangdu leita ba ma porokna ba hona si haibase aikoi laudun lai haidun lai aduna maram aduna aikoi swai da Congress bu lana unana ba sigumba point kaya ma haijin base
मसी अखोई कांग्रेस पार्टी की माइगेदगी सेंदोकजरी सिगुंबा राजनीति की खुदोंग चाबा लौनबा होनबिगनु कांग्रेस पार्टी ने तौगिबा खुदिमक मणिपुर की दमकतेनी मणिपुर मियाम की दमकतेनी अदु अखोई मनी तुंगी अफबा चौखटप मणिपुर की दमकता अखोई ने तौदना खाइदोखिबा तौगिबा ngakteनी मरम अदुना मखा ताबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट से मसीगी अगस्त 22 2008 ता मसी अखोई साइन तौनगी बनी मैम निंगजिंग बिरंगनी मसीगी मागी मेन ऑब्जेक्टिव से करिनो मागी मेन ऑब्जेक्टिव से मसीदा यावरिबा ट्राइपार्टाइट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अदिगी अखोगी कुकी की मतमदुगी कुकी जोगी अम्ब्रेला ग्रुप अखोगी KNO कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अमदी यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट सिगी अहुम जिगी मनुंगा पार्टी अहुम सिदा यानगी बने यानगी बसिदा करी हाइगे हैबो मतमदा मागी मेन ऑब्जेक्टिव सी करीनो हैबो मतमदा डिजाइन टू इनिशिएट पॉलिटिकल डायलॉग एंड रेस्टोर पीस हैबने पॉलिटिकल डायलॉग चथबा अदुगा शांति पुरान बाइबसे मसी मेन ऑब्जेक्टिव ने करिगे दमता हाइरिबा मैम निंजिंग बिरंगोनी 1992 अवांगबन रिमाइनसु कोई थंबिगिबा नागा कुकी क्लास ता मदुदा सही मंगा हेना हाना सुनबगी मी लिसिंग की मथकता सीगिबा इनोसेंट पीपल क्या लेगिदबा डिस्प्लेस तौगिबा क्या विलेजेस क्या अपरूट तौगिबा मदुगी मतुंगा थोरकपा तोंगान तोंगानबा अखोगी क्राइसिस मैमदो मदुगी हाइरबा चिंगदा मदुगी अखोगी पीस रेस्टोर तौननबा मदुगी पॉलिटिकल मदुदा आर्म ग्रुप्स मैम सिंग से मसीगी दमकता मरुएना हुजी हाइरबा KNO मदि UPF की मसी सेंट्रल गवर्नमेंट ना इनिशिएट तौरगा मकोइना मेन रोल लौरगा दुमाइना चथगिबो पोट अमने अदा मतमदुदा यस कांग्रेस गवर्नमेंट लै सेंटर दसु अखोगी स्टेट दसु अलेरिबा से मागी मणिपुर दा पीस पोरकनबगी दमकताने लेरिबा पॉलिटिकल डायलॉग अमा इनिशिएट तौबने मणिपुर थुगाइनबा तौबदि नतिए अदा हाइरिबा मतमसिदा मागी ग्राउंड रूल्स यामना क्लियर कट द ग्राउंड रूल्स मैम अमा थम्मी ग्राउंड रूल्स दुदी मैम ने हेन खंबिरे अदुबो आई खितंग मदुगी कैनोजु आई मैम दा निंसिंग जबोइना नंबर 1 प्रायोरिटी इंसर्जेंट ग्रुप्स सिंगजे दे आर टू अपहोल्ड Manipur's territorial integrity है बसे मसे मेन फोकस ने मेन कैनो ने प्रोविजन ने हाइरिबा मदुगी एग्रीमेंट रसिदा मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मसे अपहोल्ड तौगदबनी है बसे अदगी हाइरिबा ग्रुप सिंग से मागी डिजिग्नेटेड कैंप्स तो मदुदगी हेंदोक पे यारो अदगी मखोई न पाइबा खुजु खुलाई सिंग से मसे कोई डबल लॉक स्टोरेज दा तौरगा सिक्योर होबा मफमदा थंबा अदगी मोगी केडर सिंग से अकोई वेरीफाई तौबा अदुगा मखोई की मथकता चथरम ऑपरेशन से मसी लेपा अदुगा मखोइनसु मियामदगी एक्सटोर्शन तौरंबा अदगी वायलेंट कैनो एक्स मैम अमा चथरंबा मसीगी केम थादोकपा यादबा हाइरिबा ग्राउंड रूल्स से क्लियर कट थमगा मसी अकोई कांग्रेस की गवर्नमेंट की मतमदा फजना अकोई ngaga थमलमे अकोई की लेरिबा मॉनिटरिंग ग्रुप अमा अकोई लेरि हर कांदे यंगसिल कांदा मसी हेंदोक्तना ग्राउंड रूल्स से वायलेट तौदना लेरंबदुना मतमदु इरांग थोकते हाइबे अदुबु हुजिक थोकरबा इरांग सिदी कराइदगी लाखिबनो हाइबदा मैम ने खंबिरे मे 2023 की लाखिबा इरांग जे मदुगी ग्राउंड रूल्स सिंग दो मधु नागलते हाइबसे मसी की अचौबा अकोई पब्लिक की एलिगेशन मैम अमा अकोई लेइबदुने पब्लिक की एलिगेशन द नते पब्लिक की एलिगेशन द नते मदुदा अखोई की लेरिबा बीजेपी गवर्नमेंट से मखोई मसामकना मतमदुदा अखोई की स्टेट गवर्नमेंट ना मखोई की मार्च की 2000 अखोई की कैनोदा अखोई की 23 दा 23 ओरंगनी खल 23 दा मसी अखोई की विथड्रॉ तौगिबन हाइरिबा अखोई सु एग्रीमेंट्स अदगी अमुक February 29 2024 दा मसी की फर्दर एक्सटेंशन से मसी अमुक तौदे मैम निंजिमिको February 29 2024 मसी कांग्रेस गवर्नमेंट लेब्राब बीजेपी की गवर्नमेंट लेरिबने मसी मकोइना कैबिनेट डिसीजन लौरगा
extension order se masi tawroroi haina aduga loina loina amuk karamaina tawge da akoi gi February 29 2024 da akoi gi Manipur Legislative Assembly da resolution amasu lawe state cabinet na makoi pass tawraba matung da Manipur State Assembly da kariyena haige haiba matam da Government of India da hairiba kenose masi extend to biganu haidana akoi gi 12 Manipur Legislative Assembly da unanimous resolve koi Congress ke MLA sing ju yawi Congress ke MLA sing na su full support tawraga maram di moi ground rules thugaire haibadagina this is self evident Sri Awangbo Nyomaina Congress na ni haibado masi ningjing biyo BJP ki government ki matamda law ki resolution ste cabinet decision na pass tawraba matungda Manipur Legislative Assembly da government na initiate tawraga pass tawgi baneba this is self evident karamba matamda thokimra ground rule violation kanana tawbono hairab irang se karai dagi lakibage na haibase aduna mahakna hairiba Congress na maru hulambadagi madu akoi mahi hujikta chabani haije this is most unfortunate please reconsider please withdraw your statement as a responsible president of NPF as a political party amoina aduna mahaki chanminnariba party BJP jidadi akoi gi haidi hainingba haibadi ngamdo madugi praman haibabu hujik magi kenu tu ju dum yaujabani press interview tu ju naga taruk mioi taruk akoi gi kuki gi laloba group amana ni haina haiba hujik under investigation ko allegation tawriba maduda yamna tamthina gruesome murder ma tawgi base masi Congress na tawhallibra Congress party ki matamda tawribra karam ganda thoki bano very recent ne bangang nanda kana government je palge masugumba haiba yare na haiba maram cha daba logical oidaba rational oidaba masigi kenosidi very irresponsible akoi statement ni haidana akoi haidaba ngamoi aduna akoi NPF ki president ai marup awangba numaina mana koi gi Congress ta thambi ba masigi allegation masigi criticism is unfounded masigi si irrational adon mak masi withdraw tawam thoi haiba wafam masi thamjabaga loina na ai ngasigi akoi gi clarification si ai matang se de tenjin